Tinye maybe as you. Dear waguo no eno na wutwa sompa. Yama etiefo nyina akwaba edeba Sompa 93.1, Sompa 98.9, Connect FM Watakrade, Power FM Wakra, Niger FM ewo ehona Ewiase FM FH Media Way Life. Techima Asta FM, Catcher FM Obrekum, afi so no Success FM ewo go so Winners FM ewo Sefi Debi so Radio Rainbow ewo Dwabo so Dynamite FM ewo Dynamite FM Watakwa any radio stations bebre a FSH Media Way Oku FM Eastern FM and so wo Eastern Region edema amanfo ma baby a wo bia no watimi aba abeti apomden mu enkyerɛkyerɛ yɛ de brew yes Saturday bia wo Healing Point ene ne dwumadi ne din na yɛkɔsoa no ɛwɔ ayemu yɛkɔsoa wɔ ayemu okatakyɛw bɛma ɛyɛ asukɔre mampɔn papa oni ye adwuma wɔ Sompa ha wa free mu no Yankopɔn yɛ adoma 17th of November ɛna yɛde na ɛyɛ no ɛbɛba so enti se bia unyante ɛyɛ no da ɛba so a ɛyɛ 17th of November ɛna saa ɛyɛ no yɛde ɛbrɛw na yɛkɔsoa ɛka wo nana no ɛyɛ no na yɛka wo sɛ Healing Point yɛde brɛw Saturday bia ewia do ba ko no 1 p.m. kosi 2 p.m. no yes to repeat at the Bebrel Sundays kwesiada anwumre 7 p.m. bia enne ye ba behwe bibi afa garlic ho oh mzene ne be say 4 days or 5 days menenam area mu ba bia na maami bi ejina me doctor na o se garlic yempe garlic ngu ho ya pe garlic yegu wa me yakoto de ne bo de ekoko de bi ya wo se next week o ba be kira fe next week de du ya na wan kira na oh so ya we se ye penyi ba ku free mu eno ntine ma ye dwumadi nyina ekosesan ye no se ye no kre sese no ye ne de onimpa se wo ho na so ne garlic ne su gu a etwai se ye de be ye ne ye de be ye nti ene no wa unyante garlic no ho asem bia no ne ye ba bi hye bibi sonko e de afa garlic ho pa ama wan hwe aho bejuru garlic ya de bia ebua ni padua ne pa ne se yare bebre edunti ba bia wo bia ne fro obi na obi so fro obi na on join a live on Sompa TV e wo multi TV decoder no so sanso na eye Facebook no so ye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM uko YouTube a eye Sompa TV uko YouTube eye Sompa TV uko anu like it na wa share na wa subscribe to page no na obi atimi anya bi nenne no woni mo bi a cholesterol hana cholesterol hana no yesrade nua ketua bi o ha adwen pa ye otimi de akoma yare pa ba woni mo bi nso so asrade mu nso hana ma ne mu yedu a ma ne ben onika safidie woni mo bi nso so a ne tita pa no woni mo bi a ensonsono hana pa odon so onya atwen na garlic ho faso no ye be kire ha obesi bia yusu na ebesi bia boa obi opese na sote wono so benya eso emfaso ani bi ene obi a infection ha no pa titu ne ma no de bia na ahemfie ho nya akono ba no sai nipa no so onwa atwen mu pa na ye be kire de garlic be ye betimi aden aboa obi odwon so a wote yaw ani obi a odwon so ntentem nkomo ne dose fa garlic ho wodi yaw be ya ne se even asthma so ya kula ketwa na asthma ha no ana obi a de bia okasa de hwenim because of cold and catarrh ene so wentie nkomo we bidia na minim ni obese wo kire ye frame me Dr. Blessed Foster dache hema ewa ha as usual with the health news of the week no e de ebre no ya apomuden kase ebo a wantene na watwe mu nyina no ana wote kura wanya mu kyekire mu ye no ene yema ni simanum pe wo de be kyekire bibia mu amwate ase de fa apomuden ho no tie nche bia be kɔ nche na hye no so se 21st clinic a afa sa adwumadi we ho ka especially radio stations bibira FS adwumadi we across the country ni nyina no 21st clinic boss aka no se ne be ya ye kyerɛkyerɛ saa nwoma we ye mpɛsa yare bia na de be ya so ye ebi ho no ma wankasa obetimi aye ama wo so wetimi anya apomuden enti ye kyerɛkyerɛ saa nwoma nya se bia na ye ho ne taya na se bia ye nim ne bro so enti sa
emu ye pese ye kaka yon bi okra na okra wonim na nso a referenti ye kaka wona wo so watimi enya sa information we apomode information we na watimi de abo ho ban kwan sonko so eno nti no fa 21st kana ke ye number ene me ma numbers mi no me de call center number ba ko betudwa na me de mi anso me number so ayden atudwa me number na wo pepa no ena so me de beka ho amaw na watimi aba hye no se ye wotema ye wa akra ye wokaswa ye wogoso ye okumase ye wanchi ye wosunyane brekum techima ntakura de nkranza koforidua dome eno ye akra no de bisu dwabo so afi takwa oboase ene mia bebre seko kura no yawada ebia ne yeba seko eye sechiredumase police station danachi number ne 0540311311 yare bia ha ubia enye siatika nko a no de kofa ba ya ne de ba ya manfo anya bi ka nanso eba ne yare ahodo bia efri uti beka ona ase ebre ne yentimi cheche yare ahodo se wote nka se wo yare nko ade ya frɛ 0540311311 ene me ho ayefe mentwen se wo beka nsa me yankasa me ka de ama wa wo hwɛ se ne wayiji me a me se tell anyway onhia me da me nhia ne da me nim se no sitie so oye tietia so oye tenten se oye kokɔ so oye tuntum so okasa ntentem so okasa bɔkɔ me nim be de me nim se anytime bi o ma hwe fe ti se me ko program bia na bo matare ye feso nko a na che se ye BJ design owo kumase pankro no abrochirefo opon mo nyoma anya asem keto mu nyina so mu nshi omo da odi ne kore okasa won sabeka no dwada na won sabeka the number is 0243 20 31 44 0243 20 31 44 mene wanka me fra wo say atale na doctor shede ba me da we na no eno abi na me pe na mo dwabo so ana mo tamale ana mo takura de mbeso pam na de send me doctor design na eno abi na wo pe the number is 0243 20 31 44 0243 20 31 44 0243 20 31 44 BJ design eye tafo pankrono market wa ewo kumase ana wo dachi hima amadokas are ready dachi hima na ti say doctor mpacho me hoye asi echi a chekakra na se ya no wedwane dai ya no okay eti asi pemse last week mom na wo ama entinye mom na medwane jao wo mom no wamba last week no because me no kasa na je say na voice sitie no nso oba de oyoba oba say de mema ye no ma so betimi aye kura bro sa so tiri bia ba no sa akukuduro ni awerehwo ahohyeso na na mode ofo ntina last week no because say de tenafie na hwe program no anyway health news of the week I won saka na otwe na ne den etio okay doctor medase se wa ma misa akonyawe abusuafo ni atiefo memamo akwaba eba Sompa TV ena Sompa FM 93.1 Kumasi ena Sompa Sinyani 98.9 FM ena Sompa 93.1 FM ewo Facebook Sompa TV Ghana honso ubenya ye wo YouTube. Health news of the week no na hyase ni eye emprewanyinsen ewo bono is ena ahafo region CEO ma Global Media Foundation Mr. Raphael Godlove ahenu ena editudwa se emprewanyinsen na adults ewo bono maimu bono east ena ahafo region emprewanyinsen no adults wo hopa ama enkra ne bebre na a drop out of school ena niema bebre wo so omunye no so esanse oma konyem ntino omuntimi nyesa niema we ema ha adwene pa nti papa yi ditudwa se omu enhwe se omu besiesie na se omu be ti group bi ometimi atu nkra ne na aboa omu se na be ya emprewanyinsen no eso beti municipal coordinator enso amaya ti asese enkofo bebre yare a omu nko hospital omu ankasa kotondro na omu ayusi na de oha fofra asan ya bre wo mu o stress se wo se wo ko hospital na kwaje proper care se na be ya onkofo oha bebre emma wo emba wani ni so Mr. Abudi Isaku owo wa odini dwumadie wo wa ono na ede sa assemble enso etuja aya na wo mota aka se wo ye den editofe wa abra ne hono no wo ho
nanso sese no de yare na dɔɔso ennamu yare na HIV yare nso adɔɔso enti Dr. Steven Ayisi Ado ɛsɛ ɛwɔ sɛ yɛhwɛ yɛn ho yɛ na condom no yɛn use ne mo sɛ na ɛbɛyɛ a yɛn kɔfa HIV anaasɛ ennamu yare ahodo bebree na sanse adɔɔso ɛwɔ ɔman ni mu. Dr. Steven Ayisi Ado ono ye program manager Emma National Family Planning Week Sompa FM. Breaking myth and misconception on family planning. Omude dwumade wosunyane no e na wode sansem wonyina etuja se empaso agro yare no adults e na HIV nso adults enti yen use condom no se na ebe ya ebebo ye ho ban e ma ye nya sa yare ahodo nyina. Dr. Joseph Atakora a clinical pharmacist enso de abase enkofo omawo anase ma omawo a omoma nkra no fo no ebebre na koto nduro bi a ba ko ye frɛ ne pi eno de oka pi a oba bi a wawo bia anase oba bia onu maduro se ne be ye obedidi no aye kese bia enim sa aduro no doctor na se ye ka se pi a omuni madekro ye njai no ye abuse aduro no etoda kra nya doctor na prescribe ma ba esan se wawo na opese kofo obi ahu se wawo na won aye fenti no makwakoto sa aduro no na wanom na odi how diabetes anase obeye obese cramp odi yare ahodo na ebebro onipaduane it's not doctor health news of the week no that's bebre almost say man ya omu wi omu kototo sa ndro bi a me bes me bodi na no man no se na be ombe den ombe kese omu weight no ebe kosoro ebe ma oma hyehyɛ se na ebe ya omu nan fofo hu ma omu be hu se oma ye kama omme ma na hwe omu ye mu kuma hwe omu ye ya hwe omu ye na ebe konkra no na na omu hwe omu ye na omu hwe omu ye ada omu hwe omu ye na nsen yo our stories aya ebe ya ye papa mrante hini shows krampo no na ye tati bisa tinwenge me ma no so aya mo hwe mo yiri no mu yi okay da wase pa ye de be adwuma so na de binim ne set nkane no na oba wo wi a ye obibi a abamuduro so ye de haban ne de fra be ani abeduru ni bibia abeduru ne hono no na yi ne lips ni nyina akora ka ho na yawo de aye nkwan no no udi a mfamfum so bi amra na afei so ho fefefe na opese wonye no watimi aden aye ntino health friends yankopon ya adoma efi next week e kona no ye bepe maame mpanyifo ni bia omu nim saa nwoma no ye no ma ba be kire radios because eno no ye duro so nya duro ye duane soronko a ye nua ma no mo mawo anaso obi awo de nim bia no oye wie na odidi a obenya hode ho be de awo akira asem yare bia enbam so danse ba kono no mrofuduro ni ade a ede ohaw ebebre we nyame na meko medical doctor na ede sa news yi aba dachi hema ede man dachi hema ebede was bebre say with the health news of the week na abre okay and you know back to business garlic ebre ne ko 13 after 1 garlic mama ma garlic ho abakosam kakra garlic ni nua ba akopa ene jene na bi mu frɛ ne jene kankan ade intra because garlic no wudi sisia na wutwam apɛ because I won't kwado no why garlic e bi say garlic na be form pe enti obi won ma na naturally na say personally na won pe garlic be ni pa no nti na yesi wediga on pe garlic de ono kwa o jakokɔ enso so garlic ni be ye bi ani twaka bia me de me no kasa te se apomuden ni a me no kasa fa health ho na garlic na nkasa no wo hwe ba bi e free na tama Yesu Kristo wasa su na garlic ho tama Yesu Kristo ho no na garlic ho nti garlic ye natural nye ade a mrofo na di nyansa kwan bi so de abada bi e wo ho fitetetetete na tama mu si eye pyramid wo Egypt nyina no mu yusu ye pa mo ho ye denden timisi ye na ba bi e free pa no eye middle belt of Asia ho ba bi te say China ho no enti se okọ China obi e watu kwan kọ China bi ehu se garlic omu mfe ni agro omu mistake ana so ma de ya na emo wane se omu garlic no omu nyam omu de sekan bobo so a na ye mra na omu de afra aduane omu se aduane bia emu bedi bia no
aya na garlic wom na ufri China ho nso so anu aba India fo nso so ayusu garlic achepa ye na ohwe sa Asia ho no mo nyini che na ye China ene India sankofo mienu so mo fa garlic ni agro ena aya na sankofo mienu we na eden se obohu se omo ye nkofo omaye obese omaye akese abro so menka so kodu China unhu obi a waye kese abro so bet aya na entaisi garlic se ye hwa ufri sa Asia ho no mo na no na oba in India ho nso so from China to India ho na the next people mu so use ye achepa Egypt for America se time mu si sa pyramid no kra no na ahemfofo no omo si we no slaves no anase enkwafo no omo si sa pyramid no no omo garlic no mo se na be yo ho be ye dendenden party me e de asi na se obaga na ha me se ya garlic no dodo na ni di garlic wa bra omo ne se omo apomden ho problem but in other places no omo di garlic no te se de omo di ade omo di aduane ade asi yare ho kwan garlic wo mfa so bebre pa garlic wo mfa so bebre pa em se ade ba kwa na se ne bi kan no e ma manfo nyusu garlic na ye ne pampan no nanso ne pampan ne de da sebo a e wo ho kra ade china wo dware a na ekọ ade chino so se wudi na je se wo ye obi a pe garlic ne de atem bia no ne pampan de wo se wutimi pe because yentimi hwe ne pampan no nko an na ye nja di na enwoma bi ne mfaso bi a ye benya firi so no so atimi ayeden ahwere ye da bi se garlic ni o ma hodo mienu ye garlic na hodo mienu na ye wo ne kokko no ane ye wo ne fitaa nti kokko ni nie normally no kokko na ne bo de nchi fitaa no na said ye jene ye dua jene ema jene ba na chefom no saa na garlic ye den etie garlic so ye dua na nti garlic no oba Facebook a obo hu se ne ye dua garlic a epie said jene etie no sa pepe ya ye do na afu se ya na watimi ayeden edua manaba na ye nga na ha de dodo na no ye importo e di free Asia ho no mo ne ebi kura se o mi importo free Nigeria na de ba na ye timi ayusu na emomo no ni nyina ye nanso kokko ye da eye wo nsani fa so ye se de wo hwe no TV so no eno aya na no enam echi fita no garlic no e won taban na de ohui ekuokuo we ne friend say gloves said ye ohu no kakrakasa no eno ene ye friend say gloves no time a obedi garlic na ebetimi aboa wo pa no empre dodo na no ye time a enka wunya ndidi ye all conditions bi a mebbo so say garlic ye de be ye adwuma bia no sanka wuni osa enka time a wunya ndidi ye no ana aduane edi nkan a wodi ko ni pede na garlic ka ho a eye adwuma pa yie nanso se wo osa aya nyabotre ma aduane nko yi mansa na wode garlic bia be ko ni pede ma wode akwese na be ya enkokọ so pain emfama eye uyefunu because of say kro na aba uyefunu no mu enti se garlic no enka obenya enka demu ni nyina no enka wadia no ne ntaban no miensa mekase ne ntaban na wohwane ye hyehye mu sa na ye gloves ba ko no tinka wohwane demu ni nyina enka wadia miensa enye se ye bekase garlic ye garlic ho mfaso na ye bia yare bia mebbo so se etime bu anti no na ede no wafa garlic kenten ba ko na yesa wudi etu yare ni nyina ase wo mpeso beba 21st bio da bi nya sa na tie eyentoboase ene abotre enu nti no demu ni nyina no me de meka kire o se di wadi abroso a like maximum no enko wadi di miensa saa wohwane ne ntaban na di miensa medical ga se kokọ no anu enam chi fita nti ko market si a aya na fita no bo fom ana kokọ no ewo soro kakra na se ubedi garlic no na me se ebeko ni paduam na asa yare pa wo time anka aduane enni uyefunu mu ena wudi garlic na eye na se wudi garlic no so a se na be na dodo na no aya mo ta chiro mu yem community already no omo wo gastrointestinal disorders omo wo yefunu na nsunu mu wonsunu mu intestines no omo wo how nkiti bi mu a by default na wo hodada nti obekwa akodi garlic no wo empty stomach na no anya problem
because or saw or you from problem be or that I see no cry I and dan when do I could garlic now but no garlic no and our courses are but naturally garlic and courses are say o hwe garlic in entaban na make us we dia miensa na ye bubu magu ho no magu plate so and tinka we dia be miensa e what the whole day because you have a lot of days ahead that will be timid use garlic no ye wo kwan ahodo bebre a ye fa so use garlic na emom no the best way ni say anase kwan a eye papapa say ka obedi garlic ne say be ko ni padua ma bra enkanja obedi garlic no na ko ni padua ni mu abra enka heat fancy jaso onu aye kwan bi abefa so bi e be ko ni padua no eno na ya na eye kama pa nti eto de bi a se meko pacho check medicine no spelling ye because bibia ni omega semia se o fa garlic na ne mono so na eko ni padua no eno ena esa yare na nkasa eno na esa yare no eno nti nie eye kwan papapa obeye ne se normally no nka wanyi waduane a oba bedi no ebia wa no pa aduane ana wanyumre aduane ana wo de awie aduane kura na oba bedi a aduane no esi fom na adwo no na nka wayam wo garlic no na ne paste no wo de aka waduane sa atem na aduane no ehye kura na mse obi na obetumi adi aduane hyehye ama nanum awro nti no at least yesusu fa ne say at that temperature na wutimi de aduane hye wanum ne de heat ni nya so much say betimi ate garlic na ho den so sa na wo de afra waduane na wadi enti se mekọ baabi edidi e bia sa na hu se mema no omutie wo so na omo abeti so ekoba na omo nsa no mu twi akakaduro ni we no mo sa na garlic ni bidam a aya na manage pa because eno de enye de maame no de aye aduane eno wo jaso no ena wo bedi na mom no we no obedi ama na asa ne yare eno nti the best way ni say kwan bia obefa so a garlic ne beko ni padua mu emo no so abren kanja no eno ena mfaso a ye ba bebo so gina no betime nya wo garlic so say what the garlic ye aduane a menka so why den enye ye obetime dia ye aduane ama na ye say de je ne ye no say de tomatoes ye no na emom sa je ne tomatoes no mo including garlic no so opese dane eduro edema oni padua ne de aye mane nkanja it's as simple as that. The just as ultimate je na ye aduane e wo jaso na wudie e na ebi won so ultimate twitwa na fresh ana wo steam kakra bi no wadi no saa so na garlic nso so ye ne saa aya na ebo ache se ebeko ejaso se open the simplest way a obeti mama garlic na ko ni padua mu abra enkaja me wo kwan ahodo be miensa wo hono ma aya me kira amanfo e ma na ye simple number 1 wo ye obi a wudi banku ni fufu a wo de garlic na nsa no pese be kan o ketrema so no problem said ye yesusa no na ye maame mu omuma ye nsunsunura no mo de ya hye banku no mu no ya mene ato ye mu no obetimi aye ne sa pepe o garlic na wa yam no pa jo hye no so de wa yam no memfa garlic cloves na nsa nko hye aduane ne mu enye the best aduane na garlic na wa yam na wa bo aduane mu tokuro sa na wo de garlic na ye den ahyem na wa mene ekoto ye mu a mfaso abenya no pepepe zede odi afra nkwan na adwena na ase ukuku na na ase bibia na wudi no the same thing na obenya another one so ne say ubetwitwa garlic miensen a make us da mu no mende mro sa no ubetuma twitwa no emu enketenkete na odi agu cup mu na wo de warm water me pa sho hye no so pa warm water nya hot water warm water ye nsu a eye dede ha nsu a wono satuma na egu hot bi se nsu no emu wo hikakra te say de obi timi de nsu si awie mu a na hyehye na wo de akodware no bibisa na de warm water na wo de eguma wo cup mu no akata so no waja esi ho no ma opa anopa no okwa akodware anu waye ti ba ta ma wonko washroom enwie enkodware empesti nwie na wo mbra wo sitting room no na je say wo ye di be 40 minutes or over ebedu ho no na garlic no atwetwe nsuo no atwetwe garlic no mu healing properties ni nyina active ingredient nyina ba nsuo no na afi wanum nsuo no na watu eye garlic no ayeden atu agu na emom no se opese ebamu mo pa opese ebamu mo pa ubechim
ɛyɛ lemon kakra de egu nsuo no lemon no ɛyɛ ekutuo aha ɛnyɛ lime ɛnyɛ ankatwede na meka de ho yɛ rough akɛse na ekura ɛsɛ wunya bi but asa akra de wo traffic mu a ɔmo taa de ba ɛma wunya bi ne ɛtɔ sɛ ekutuo no mom na me den me recommend de ama sɛ uchim kakra be sɛ 1 or 2 spoons na de frasa warm water na uhwehwa garlic no guma e be extract all the active ingredients ni nyina de aba nsuo no mu na afei wanom no anopa tututu ansa na wabididi nti yɛmfa sɛ bi aduane ni si won ma oba bedi no oba bedi breakfast whether say ye wo nkosua ne wo tea ne wo mo ne whatever no aduane si won wadi nkan anom no ansa na wadi wo breakfast no na woyɛ saa nyoma we ya especially warm water yi a watwa garlic na gum na was atwetwe mu ayi no so woyɛ a e boost immune system papa enti yare bia obi immune system kofoma wotimi nya ebi ti sɛ covid obi ti sɛ cold obi ti sɛ kata obi wo hɔ no ma okay yɛmfa no a obi a ne hwenem so nsuo kata no mo ne saa cold mo ne ade nyina na obi a wɔtae yare obi a kakra na yakɔgyina to hospital na yɛde nsuo asine so obi a kakra na yakɔgyina to hospital yɛde nsuo asine so wo de garlic no wudi be na onya nyamfa so wei yɛde amike na hwɛ ade pɛm warm water ne nsuo mu yɛde dede fagu cup mu ne fa garlic na miense wotwetwem kedengete ne fagum kata so ne chim lemon ekutuo na enye de na ɛyɛ tse nkyerɛnkyerɛn na ɛho abɔ apapapo no chimbe sa 3 mienu fagu sa nsuo no mu na nsi wo be 30 minutes to 1 hour ɛbɛtwe nnwoma ɛsayare ni nyina efri garlic ne mu aba begu nsuo na nom wonum wi a wutimi didi opa no mu wi didi openso no mu wi a 30 minutes ko bia na wutimi didi na mmom sɛ wo osade a menye saa method no wo osa twen ye anadwo a wo kwa akoda no na wanom saa tab de aduane wo yam tinya ade a ebetimi atrigger osa no wadidi be sɛ anwumre be 5 or 6 anwumre akwa akoda be sɛ 9 no na wanom saa ade a machire ebe boost immune system kwan sonkon so enti so obi wo hepatitis was sɛ de biaru hia so boost immune system is composed by force wo hepatitis you need say obe boost immune system sa solution ya machire we no ebeboa obi wo HIV say nipa no so ebeboa na obi o ta yare obi a kakra ntonto ba wie nyina ye nipa be 5 na dadem ntonto ba wie nyina ade be chi no nko a ne malaria no aye den ma ne ho po checheche that person also hu say immune system of form enti obeta ye sa de we me se no say wo de lemon no eye ekutuo no mu nsuo be sa 3 mienu ebegum no akata so we ne warm water ne garlic no na etimi ayden aboa twetwe we ni extract no e de amaw eno ye kwan ba ko a befa so a ubetimi aye na boost immune system afi yenko another condition so ema no for infection ema bebre nya infection infection no apart from say the do na no yete wo yasum say omofa no authority so ne ade no ema bebre na mama na infection ebi okra not through sexual intercourse ema bebre na omunya infection efiri omomema ho a enye se wode ne di nhyiamu no wa ma no infection na mom ne nsa so hu den nsa mema no bebre ho mo nsa mo de anwuma bebre yansa na wode achiachia nipa do chia wonim baabi ana ne nsa wo wode bechia wo obi wa hu sika bi wo fom gata mu kra sika so da gata memfa gata nse na esitie obefa ofa ya no nso ahia wonti mega so ma first ka wo gata mtimi nchia wachia so obi wo de nsa hye na sum na so ke kana wo de nsa hye na sum a onko ohoro ochia wo no wachia wo obi wo de nsa hye de hwenem obi wa bibi aseda na ni so de nsa ye so anyoma bebre ne de nsa ye a meka no se ye ni kura na ye ho so ye be hu anse voluntary no ana voluntary ne yatimi aye abra ye nya nti se wokọ oba ho na wonsa wanko hohora obekọ so infection wode enwoma bi bacteria bi ahunfu ani hu obeka so wonsa no de eho ye yellow saa nti no problem bi en ho betna oha wo ho na wode wonsa akọ oba no ho bi kura de hyehye oba na ase ne ade na akọ bacteria growth o ho na the infection bebre aba nti no ema no
Is it mama mani nya den pa nipa no wo no ba ho a wo se o mi fi krom ba mi nko ba bia da bi ma ne nko wash ne nsa clean. That is what den sa be ko ho nko ade a se na bia wontimi ya den obi betumi adware so no wa anya yi wa ahoro ne nsa yi amadamfo bia minim no se ono ne nsa no ebia ne de ode ye bonkum nifa no nti ebia okoso sapom no odi dware wo ne nsa we na yesa ne nsa na se wa wohye se what ya se nti be ma ne nsa mo remu ni ade obu ne nsa mo remu kra yefi wonso na ade nso be ya yisu ana wadum light nti za nwoma nyina bia wuhu ebe ma infection na wanya infection na wie no eho na garlic ne beboa ye okwan hodo mienu a yetimi ye ema oba wo infection no garlic no etimi eboa no na ba ko de mintimi kan radio so because too deep yankopon ye wadom na wo buy any of our branches baby na say infection kan wo problem ho a wo de buy na say no ntina wo buy a ubisa ye dwuma efo ni bia ma kirom dada omunim omenya botra kiro mu na waye be the other one say sa garlic ya me kan wasem wadidi awie no wo de awemiensa na no musuofo cap de bia wo didi wie a ye no once pe nke be ya nka wo kwa akoda no waye bomodiya na awemiensa na eno musuo na obejonso obesora na adwo ye de sa for be 30 days or so because ni pedua ni 28 days bia no esesa every 28 days bia wo didi ye na oni pedua bibia totona kwam bia 28 days bia no oni pedua no recycle esesa no ho eno nti no oba make sure so be use garlic no continuously de bia miensa sa atego wadidi awie no wode ewe miensa no se wontime we na sa also be blend it no why ni say insuo na wano ma mini problem ni nyina esi ho no ma the most important thing is say ma garlic na miensa atego enko ni padua no na num su bebre na edwon so this bacteria infection nyina na ye de efiri ho no nti sa kind dialysis no ne insuo egugu no mo na nyoma bia emma wase ho enni pampan ni ade nyina no so what I yes garlic we continuous for 30 days surely we be who results and kokura abun say difference bebre ya den aba na another one so asthma kwala bebre ho ma asthma ha omo pa ye na asthma no eba no na attack garlic na busua ye jene ne garlic etimi asthma pa ye na aya metaka se time wasma aba gidigidi pa no de obe ne se obenya jene nketwa no de friend se Charlotte no asante jene na asa nwrafo jene no nkedengedengedengeti na ahoma bi soso ma ye no ma bonte se de oba boditi no enu bi wi ba ku mienu miensa na wowe no musuo pe tama wasma attack aba na uhu de wonye no o repair it said the wanya inhaler no crisis na aba no wanya inhaler no the same solution na obenya asthma no be den ebeti akọ na wo asthma na opese asthma no efiri so kra de a de obe ne se ubetwitwa garlic ne nkete na wo de agu wo de afra ewo na de agu glass bottle mu eno nti akwara no wo ti atere ba ko a na wo de amano so wotime we garlic ne bia no problem wentime anwe a wo de forget say wentime anwe garlic no ewo no ebetwe healing properties na aba garlic every garlic na aba ewo no nti wo de twitwa garlic no wo de garlic no kakraka no ba kokura twitwa na fa fra ewo be say 500 ml no ana say de kan say pure tobacco ana say insuo bottle no ketwa no ba ko twitwa garlic no gloves no kakraka no nyina twitwam na fa gumu sa na fa si ho na de bia nkwala tre no akwala no fama ne panyi ama ne panya tre anopa ne anwumre we aduane o enso so eyaduro obi na aye bia ye de asi we de odi mu ani nyina na de atum ene wo no ba we sei no utwitwam nketenkete a aya na ye kama nti wo panyi sei de woti atre ba ko a wo tafre no asan so awe garlic no ba ko edamu wo twitwam no wayi ba ko ato no waye den wawe de aka ho ye to aso saa so wasma na nkwa empredu a onya attack ni nyina na be ba from kra mu be tete amwa hu say yes garlic no is made for the respiratory tract enti wo lungs no wa hrawa mu na nyoma bia ma onya attack ni bia no ebetimi ayeden aboa na wo ye de say na yes nyoma e de asthma e ba no
mfuturo no mu ne awo no mu saa nwoma no nyinaa no watimi aden ahwe ayahwe wo ho na etimi aboa wo yenko mema no so mema no so infection bema ebia ewiase akone yabadie achinchi ya sebo suwe hu sede yankopo obisa abronsam se na wo kwahia ye meeting wa be ino ka so eja ewiase achinchi ne adwuma de ama miya na me kwa up and down na mabepi ha bi nti bema on nam saa ana wakofa de yemfa nti no ade chen ye kwa ne 3 days odwon so a hu de onye ho kra wo de ka wakoma to yem sra me sro wa se enkochinchin sa bio na emu no bepe garlic no miewani a wo se garlic no enyanyo be mu aya te se boku no so kra en se boku sa anso bi go mu ko hyehye ba we ne ehye wo ka tirema so wo de yese be ma na anum aduru onyo dada na yare no so a wo kra so akofa no so kra so wo ni mo hye kakra kra ya hwe na hwe na numusuo se saa gonorrhea ne ba na obema mu hyehye wo ne adedo wunya hwe garlic de biansa na numusuo na wo dwonso within be 3 hours no ko dwonso wo se mpredodo na wo dwonso a wo te ya wo no na so ate kra wo de opa de wo gonorrhea sisi ya no wi bi mambo obi adin wo MCR mpamcho wo hwe miensa na wo numusuo a isuo no dwonso na be ba na ebe wash some of the bacteria na away ensa gonorrhea no but ebet symptoms no yaw no inflammation no ebet so at once na fe treatment bia o pese wo ye bia akwa aka ho enti se wo dwonso na wo tiam na wo de nsa akatewa no ana no me twam obi dwonso na de we ono access ya akata na no enya asepketwa otimi se wan yere no ho a obetimi ama amanfo nyina basa de na eyo ban sa pe garlic wo nchen pe obenya garlic wo ba bia no wa we miensa no musio na fe wako hospital so 21st kwa na beba na yetimi ahwe na yabo hypertension garlic we research proof ko boye research we gra na yen wo me nti no se ba ne se obi wo bp a de obe ne se omma garlic enko na aduane mu ana enko ni padua mu se de ya kire na e wo long term effect positive effect e wo bp so na wa wini bp no ta use garlic na use ni ye se de ya kire na e bo ho ban e ma moja di umu afisa ni ye e bo ho ban e ma bad cholesterol e form cholesterol ye no ho srade enua bi a ono no o ma mu nyedu na mu ma moja mu mum na yedu na moja mu yedu a eteke ntimi nko cholesterol na so timi kwotena e yedro ben na moja ne enamu no e kwotena hwa na ye kese cholesterol fufuro besia kwa no afre na emi wa ho brane ye mo ye yi wa ha mo ebusuan obosi na ye kese na moja ntimi nko na e de akoma yare abrew enti garlic no wo aduan make sure say take care of all those cholesterol ho sensem no se na be ya obp ne wankasa wakoma ho ode yankasa ebe ye di garlic pa metiwase enso nya results na de ntra kwan ya ofa so a wodi garlic no enti wodi opa se ne mesi a kire ye ne sa na hwe obp no se ne besi bia aye normal esi afa especially obi a ne bp no enye so high na mom no I to say pre hypertension as pre we high blood pressure na fe na I to say ebeko 140 or bia 135 e woman na aba no woman na yesa no wo ta use garlic a ebe normalizing because wo enya diagnose ana say wo nyan enyan hypertension na nkasa eno ntino obi o hypertension no onso obeko so a na wa garlic na yeden akọ waduane mu se na ebe ya ebetimi aboa na wonso watimi aden adaye udu su garlic etimi ma wodaye garlic waduane mu a etimi ma woda pa eye wunya good sleep so wo chronic friends saying insomnia na se wo enna ho problem they are fine bubu on ma na it say enna na nkasa na insha da ma for some time o isu garlic a onya better sleep e man ho timi eden eto no sanse ma mike wanyina no eye ade a research approve o na clinically ye nkofo bi ya kire omo a omanya results no eno ntino ye nim ne ye den ye ka se no say we ye 21st kan de saa enkobotwetwe we nyina no e de bro ba bia wo bia no a healing point ye de bro Saturday be awia 1 p.m. e was Sompa TV, Sompa FM and across other affiliate radio stations are
omufa saa apomuden enkomo we e de brew ye frɛ me Dr. Blessed Foster enche bia me ba bekɔ ahoma no so akasima eduonu na ya sɔre so na ye bɛkɔ ahoma no so na watimi afrɛ question bia na me kasa saa no me refi bi ana se bibi ho a man kyerem ya ma wante ase obetimi adan afrɛ me kasa nso bia wansa garlic no kura no aboa wɔ question ku so bi so ebi kura na enye me na me kyerɛw ana me akura na ma kyerɛ pen ana waye na aboa wo so so no obetimi edisa testimony no edi aba na ahya foforo nkran na omatimi ahya ase se omu yusu maka me bɔ ne tɔfa nyoma garlic ye me bɔ ne tɔfa obi a wontimi nda etimi boa no obi a ɔwɔ high blood pressure na say ni moja ntimi nimra fusan ye hypertension asa na make etimi boa no cholesterol etimi ye den eboa wɔ high cholesterol etimi boa cold ne kata asthma sa respiratory tract issue ni nyina no garlic no etimi ye den etimi eboa afesu meka safa ma ho ne die ho etimi boa machire nyoma mienu be ba ko pe na metimi akire radio so the other one no obeben 21st ne branch ni bia betimi akire ama wetimi aye ama etimi aboa so oba be man so infection a wakwa konya nya gonorrhea nko ampo na emom no ture bia na be ma wodwonso a na wote yaw ti se de ma na ture bia na omodwonso a omote yaw bra wonyanya namu yare a ma ne senkyere ne be wodwonso a wote yaw no saa oba na be ma no onso so yusu a garlic de timi boan de wom say garlic ewo natural antibiotic said ye unya infection bia akọ drugstore na akọ hospital na prescribe antibiotic amount no saa na garlic nso ye den ewo in a natural form na mu kwan a wo fa so a wo use no na beboa afen so na ye number 1 immune booster a boost immune system nti na ba na yare bia immune system form a wotimi nya te say malaria typhoid hepatitis covid-19 HIV ene saa nyoma obi ade bia na wonya code kata sinus ni tim o kasa ni timu saa no obehia saa garlic no kwan me fa so a me kire na etimi ayen aboa enti ebekwa ahoma no so na garlic no nkomo no ye de esia ne sa number na obefra abaso no eye 0551931931 0551931931 0551931931 548 931 931 0548 931 931 asemo di mbepeke koi mame pacho within baby akaze free hello pekene say pacho within baby akaze free and okay say thank am akaze free KSI that also kaze free pacho atonsu pacho you that's very now ka ego nipa no nya go so na ko tin ya na pete atonsu except ya wo pa de na pe e fan ze emu si da nyo ya ta wo na ka ka kre ayen ye se ne wo ye be kontem kra pacho udin baby akaze free Joseph. Hello. Joseph. Pacho kaze free fine. Okay. Pacho etio. Pacho garlic chumbo na dikis. It me boa okwan bi so. But hypertension mom na good very good effect pa e wo so. Yeah. Pacho odin baby akaze free. Asa Ebajo metie o. Okay, but you be on me. Me wona me hene be tati mi ho pa. Ana beto mu da garlic to abo me ana. Me to abo kwa bi. Ebia ho keka na de ebia wunya resource sa said ye nka wo hwehwe no. Nanso no obetimi ayusu. Na wakọ hospital akọ check de. Okay, me go hospital mo check but me buta results no mo say ese mo koye lab test. Me koye lab test no so a. Dey na medical hospital no. Me akosia doctor ntefiri won so mentimi ko bi. I was say wutimi tu anamo na yehwe ade cropot ye yesa na ebi won ma no mo ma wadu kakra bia na agyan na eno ano no. Pacho odin ba bia akaza free. Hello.
Good afternoon. Afternoon. We didn't baby akasa free. If I make a free, I go out to maybe Wusu. All right, but you hate you. If I show garlic, no, the bubble bakuni. Hello. Me hate you, pa. If I show a free, I oba no use garlic na na day. I need tea, or then I near no pie, or beg me to point. But garlic never used to be say. Or quite a mini mana. You then I near no pie. Yan tea. After Qatar. Okay. No, if you say the 20 years. Send you papa penny. And you know, mano, yeah, we know garlic, we know a mano. You can't say, Uchucha garlic and say a match reno. Na if a man a bit me up one or onion to us. Why, a bijay. But you did baby a free. Hello. Oh, I'm fine. But you didn't baby a free. No, pressure, do Pressure no. Ubet me use garlic said a macan. I ubet me use garlic said a macana. Ubet me use garlic and a bit me abwa. But I was a hospital. Because ABO will be pressure. Since he was on what take garlic na was any own course with Debbie. And ka ubenya way for preventive measures. Abrana pressure in young course rono. And nanka woo use neither at the abwa. Inti nyaba won't do not who ye garlic and so there because garlic name na ye duane. But you didn't baby a free. Hello? But you didn't baby a free. But I send a man to her. About your meet you. But I saw. Let me so Fabiano, and Cosmo. And Cosmo, no sound, it's me, and you see Garlic in Indiana. Like a low BPana. I am a Sonny sender from your saying. What's it? What check Anna saying? Yeah, maybe 100 and not one thing. It's sounding to me, you see. Yeah, now hypertension and one more drama about from Sana say. Sana, oh, no, here. Okay, garlic never wow. A bed normalizes all for my bed. I was from a bed wow. And you know, oh, dear, no, eh, but you didn't baby a free. Hello, good afternoon. Afternoon. My patch a friend and a coffee because I'm free as a coroman pom. My patch you. The patch garlic no. Obi to me, I am Eddie as a free human and a pavia, sorry, what day I warm water one anumana. Garlic name could that why I should answer you, but anyway, bit me, bit my any sir. Bit my bet, and Kaway and Uncle one more dear through Anke. But you didn't baby a free. I saw a friend, I'm on my face that I'm quiet. But you. You didn't come over, but I'm sure. I'm sure so. So they might. Nothing the sun say. And maybe be I didn't know in garlic, you know, and send the good feature and then there was an explain. And now my human said they were marketing a good lion. Oh, okay. Matthias, if I say, if we have we be no more day in row and idea, garlic nedia. I am naturally no, and one said to me, rather what any other, until me, yes, sure say. Mudin ro eyanisa na mpo so mudin ro ye kra emfaso na e wo so no ye nya nti ye be koso ayusu ana ye nkoso ana ye den ye nyusu ye nkoso ana ye nyusu ba che odin be bia kasa free odin be bia kasa free hello odin be bia kasa free me pa che flame sister coach okay I saw flame and swab bracelet. Okay. Pacho mautu. Na amefua kasipa mpacho garlic never bua mikakara. Me pacho ai ubetime use garlic never bua especially warm water no. Say dem si kire no ebe bua pa. Baje odin be bia gaza free. Odin be bia gaza free o. Hello, who was who? Okay. Baja odin baby akaze free. Pacho me de boa twa. Yeti you.
Pacho na pressure so be anything. Machiro. Pressure no. Oh nsuo no se de me kire ni nsuo na no. Aha, obeye ne sa twitwa garlic ne gedengete na de agu nsuo dedede mu na de lime friends say lemon akutuo ni nsuo be atrebe mienu bi agum no akata so. Nti eni be 30 minutes ko no. Garlic nsuo ni nyina be kan ze de wadi garlic no. Na yes wanom. Eno a another way so what the Fred Yan said the actual no so no so benya resource. Na emu enyi sese ekoja so na akọ no ani ja so ansa na wa bedi. Obeye ne sa no problem but aya na wunya mfa so no said ye hwehwe no. Bacha odini baby akaza free. Bacha odini baby akaza free. Make us a free office. Yetio. Really, the problem as a very now the ticket will be left in a tree. And I'm a hospital, and I was saying that the as a argument the and the woman and the I was a while it is up, you know, we left the result of the cheap, and we are about the side of the animal. See, no, we say the game in cinema, we had that problem, and I'm a really sad and it's all about. I'm bacho. We bacho a bit me abo be cause one treatment now more dey ma no why. Aha. Bacho odin baby akaza free. Hello. Bacho odin baby akaza free. Yetio. Ukasa no form pa. Me pacho se because free half me. Okay. Me pacho me pese me busa say. That can make me afano anopa ene edumra na say once a day. And ubetimi no once a day and I say twice a day no but e mane mbro. You can say say dem kire no taban no miensa. Why esa na you too much. Me pacho udin baby akaza free. Afi dumu TV netie nekasa sorry. So Hello, good afternoon. Afternoon. But pese me mu say garlic no be ma na ho de no from no obetumi ewisu bia na abaye ni say na ho de ndi ode ahoden mu de oh say bia mpemu de na bisa aha high hospital ntin bibia no abusa no pempe na yeko betimi abo okwan bi so but eno ebe helping gia enye main gia no ti you still need the main gia aha pacho odini baby akaza free. Hello. Udini baby akaza free. Hello, pacho me kasa fitafo. Tafo pacho yetio. Na me pacho me baba ko soria. Ana se pampa ka ka wonani. Eno make me su gare tini biano. Pampa wonanum. Me nya sure. Bomodi ase ode na ebekọ obe say. Obe 8 years. Fanu kon children hospital Nkwala hospital wo Kolebu so waterfo. Na Nkwala doctor for nse de nya time ya de nhwe no because ebu na yesu e bia nanum ana say oral hygiene so na entesa. Na omutimi hwe no na wo sai emfiri horum na nkwankoka no ne so why bomodi afa no kon Nkwala hospital fanu ko hospital bia sa fanu ko children hospital wo konfano chi wono mo hwe no kama. Pacho odini baby akaza free. Udini baby akaza free. yeah the video mo make us say do Pacho yeti. you say garlic no over to channel so I can get in 1 minute. Wait me say abenya the best. Wait me but enya the best kra. Okay. Because bi mu digestion is very poor. Obi timi di beans na anxiety timi aba. Wo ho sa. Enti yamfa anko hospital dey nim say dey history city no. Wo dey nka wo ye ne say dey ya kire ni bia ba obetimi so yansa ba enya the best. Pacha we din baby akaza free. Udin baby akaza free. Udin baby akaza free. Oh so. Look at what Papa Mark. Takwa.
All right. Bajo etio. A code no. What the fry war said ya betray na e boa papa. What the fry war na. E war na mutimi kuda na outside the garlic na kan when yan double. Nti any the best way. Aha. Last caller. But Bajo etio. If I show if I'm a course, no so contact. Continue Bajo etio. If I show, the person is say a fresh accident, and the second night, you have 130, 140. That's what you say. The young Gallic and I, that one man I say, one man say. Now, what you say? What you say? If I show 40. 40. Okay. And see, ube yusu, ube garlic no. Why? Why will be pure form no? Oh yeah, a wow. And normalizing whether I say a high and a low. Say was right, the never form. Say our form so at the never buy at the infino, a man at me and abwa. Inti whichever way be obey you to be out. And I only been so at Uncle Fanning Cosro. We began say our form that the bus when I will feel I said in Mocoso Debbie. Tim be maybe sure say be man I am normal at the amount. 21st Connect, yeah, me dimmy you may free no. And our fast edge media will in our car. Ya chew drew free. Say for born who buy me go we no a year duane and so a year drew. And when baby I will be an a cobasa ya rebi how pa now the chinache. Ebiana Asiatic and I win him say yes, I know. Ebis one a prostrate. Oh, be on my wenya and then we are can once and we are more than 15 years. I am ne the prostrate wine then aquacoca. So last October for buy and work a prostrate one seminal. And man and then we are out one air banner, ye no. It's me the prostrate one some bread that you. Ti say, oh, when I just on 10 tem. I catch you say, ye formula ne say, would ye own your doctor, would my pumdin she. Bet an ajo bako. O Jones were tosso, me and sa. O Jones were toss me, I was saying a yarn of panusia. A bar any time before 6 a year, my near the best. Nasa Jones saw me and son about 6, no matter time I better be a. And so also Prince and Jones and Sana abo an opanuisia. A bit may I say a prostitute, bit may I say a yarfufro. It's your banasa, where bear mano, made a soon will prostitute wintino, and not best of the show to him say, banasa, why be so. Na bra, na yam shall say a prostitute nana, because men best say, yet robber be a show because of say prostitute no, a huaquaco basem. Say hypertension, hawa, and answer diabetes. Your wonderful alternative medicine for controlling and managing your sugar. Very effective way. Over 21st Kaneka, a bit me ashe, na yet me abua or question coso. Say a ye don't pay na what ya pa be a sisi a chica said, Nanka sounds where ya o con. A catch or say, what da ho now be tea which is very dangerous because we tea which you know. Now won't ya which cassette intended ya, menu any problem be a. Ne momo sa wachi kasa bremo no yemfa yensa kranka untouchable, very very delicate, very very fragile, like a one whom emre or pe ahoban boshon kuntinya ho na okuma akra etietia wachi sa ma wo ai oh papa bi obai was what the anu ma ne yire o wanya kwala o ne yire de tietia dachi na dakope no tietia no cheke e free hodom no na chi ya no ebe ye west ebesi ne ana am se bia no ordinary ne nine no koka spinal cord no tipa sho hye no so pa mede number no e ma wo na wa frɛ na waba eye 21st clinic na ya chiro ye branches ahodo bia na ye number no ye 0540 311 311 0540 311 311 0540 311 311 ye wotakrade ye wotakwa ye wo boase ye wo nkokɔ ye okufodua ye wo tema ye wo kaswa ye wo akra ye wo East Legon ye wo Kumase ye wo Nkranza ye sanso wo Techiman ye wo Wanchi ye wo Brekum Goso Dwaboso Debiso ene mia bebre nti wo de fa number no number na egu screen so no 0540 311 311 0540
311 ansa na be sore so kra no na me pacho MC awema ye Dubai no so ye remfi yo asem na si na ma ye refi anti Dubai ye wo 4 minutes 48 seconds documentary 21st kan ka ye born radio station TV station bebre edunti no MC ade tumu na ye de asore so no na de ye kan say u besua ne Nyankopon ye adom edu December ye bebie phone lines no wa ubetimi aka nsem no se de mahyehyɛ no na ya wutie no kama no ye de uko Dubai 21st kan ye 8th anniversary ne bese ye no uko Dubai na wo so what Dubai ache na ye da wasese watimi edi anwensem no eso na watimi aka no pepepe enti no fees why ready na mapia tum kama na watie na ye de asore so wote ayaresase wante unipeduase a wote ayaresase esono se wa pomodin ana esono se wa hoden yare bia woni efre timanu maduro abra wonnim yare no kofa bai we eye 21st clinic yimina so a ye de sayare wo 21st clinic no yare a amanfo titunya brochirefo enim se yesa pa no ene yare afre ne se sciatica se ye kase sciatica eye ehuma bi a efri usisi achi se de hu wo screen so yi fa wo to ase fa wo nan to besi fom aya na etwetwew eye wo ya tutu titumi anajo etimi kan na ba kopɛ se de hu na ema se wonante akakra na eye wo ya ntimi na na so etimi ma mpaboa akra mpo wura 21st clinic ibenya botre achirechiro mu wahu se yare na eso afa osisi achi nyina no ewoni free ye lab emuje mu ahwemu bia ubehia no ye de mawo ye sanso etwa scan se opesu hu se de enwoma sitie ewo yefunu mu pesu hu se akora ne da ye onaye o kidney o liver o brebo o pancreas o yem nyoma nyina no etwa ho mfoni ne ye hu ade property a how na ye wi a ye de abibiduru a ekwa anim ye ye hwehwemu customizing highly efficacious medications and ye de emawo fi say what 21st clinic no ye gidi say enyoma ema ye yare wa asase su nyina enemre mu no tutuo na no efri ye nuane die mu enti se aduro foforo ekofa ye num akwa ewo sendo no emotie esono efidi a ye de hwehwemu ana sono efidi a ye de sayare ewo 21st clinic na ye branches no ahodo na edoso to be fan number ye dash screen su na wafre esanse ye wo Accra Kumasi Tichiman Enkranza Wenchi Sunyane Brekum Goso Debiso ene Dwaboso Chesemfoni a wo hu nyina no every 21st clinic frɛ ye number mienu egu screen su na yenchro yaso ya eben wo se eye akomayare esichire yare otu asintini atwetwen wayase etutu typhoid ulcer ayemkro obuwa no ehyehyew wachika se no eye wo ya etutu ojunso ntentem ohunam nyina adwa se de mukwa ye ho no kawakoma tuyem fre ye call center for no sisia ewo 0540 311 311 0540 311 311 and 0546 616161 yebejo so nchechiremu ne branch na hodo de ben oni nyina no yebenya abotre
na yɛne wadi nkɔmmɔ sɛ yareɛ nko ara na ɛtetewa mu wɔ ne ngye a mesrɛ wo ka wakoma to yam ɛsiane sɛ nyankopɔn ɛde 21st clinic abrɛ wo sɛ bɛyi wafiri amanneɛ ne atete ɔyɛw a wofa mu ɛfa yareɛ hyɛ no so sɛ yɛwɔ Accra, Kumasi, Tichiman, Nkranza, Wenchi, Sunyane, Brikun, Goso, Debiso, and Adriaboso. A yagma free Juada Ediquisi Memenda, so when it J a bibidro Hunquadia, and yet not a 21st clinic. 21st clinic and a clinic of your time. Sompa. Let's see, Master